Ginangai ti agi jing tumo jangi bara shautrai. Ginangar padiawo ba unduk ta igi. Unduk pelai luit igi na bahar ke jing shitong. Dan bun gi kon gi snow kulma snow si hapoki inga sem joki. Na marom dan sut kesai. Ginai ti agi baro. Iduai na gabenda ki bapang ki bashitong. Iduai na gabenda ki bayang sos. Ayo trai nang ta nang pen kai pen kia igi baro. Iduai na gabenda ki kon jogi ki bapen krai na gabenda ki eksana ki isi. Ayo trai nang pen slay ki daga jing skar kacho. Iduai ro na gabenda ki inga sem jogi Linus nongse bach linda lingkoi bat kadhan murki kun. Iduai na gabenda Korsika ibanilla merta baidon hapade ke jingshita. Hakir tengko pa barukon barumen siyem bakoi. Kajinga e jango trai jango Jesu Christ bat kajingi jango bleng. Lembat kajinga selak jango men siyem bakoi. Kindon Rengkar bat pi barong. Rengkar bat pi rum. Pagin sange shipor ban panmak nagabenda kilay joni. Minak Yosno kumno komaria kalat sham hakakijat jomo Jesu bat kalas ngap ya Jesu. Baru Jesu ulas no bhake ya ga jinglay joka. Bun singim chula por ban sham hakijat jomo Jesu. Namar jimbon kampana. Jesu ui ya ke bakloi ban sham hakijat jomo ban snap ya ban komu ya. Pagin panmak nagabenda ki por bangila kindai ya Jesu namar ke jimbon kamju ye ki por bangim shim la shashkar ya thai namar ke jimbon ki jing dit ki jing tut na ka parte sauraj Jesu be ngira bidong pa ngira pensionsian Insai kuit ini dan kenamba kardor ke jame kenamba ke jihim juni kanan kabasiso bangin dup lam ki bakui nga parang away batar por naro batar pi konven kopara bangale opshipun ne dagi jinrakan dagi kejin dagi kam dagi jinre klen dan ke jinre palarjana dan ke jinre palarjana dan ke jinre palar bakrau echana Namar kata ngagarpar ya kamani ya bakui kabayai sang kate suci ya ki angel berdiri kui bagi ko himen ko para banduai ngabenda jana au trai ublei chami ublei badan bor bar wenis saneyani padandala ma ki pop jani unyaram ni sha ka jingim bam jikot amen
duai. I duai bau trai un tese ke jingai ke jinggal ku halo jungi vei pei vei. Ablei trai kentra melate yesene halo jungi yakaspa ba jong ke jingi jame. To ai ni karpat yemi ba ni ke baterwa kamu kadem jong ke jingi jungi ngilaro ban pen biang pen kun naga benda lakifo. Da utrai jungi Jesu Kristu kon jame ubagim bar basan sha renka badme haga jingela kawai jungamen siem bakuin uwe ublei jenom la jenom. Amen. Kajing puli nak siti Paulus syaki Galatia kandong ka paningkom kadukhat ka bakat lai hadu ka baat pusang. Ngatep pilayos ngau ya katu kajing itu syapang ka karukom im jonga mensyua akan yamju. Pitep bangalali yale jubor bad ban benye ka balang ubli bad bangala persyang bad penjat ya ka. Nabdeng ki para ki balak kerpat ki bala ringkat bergerta ngala kamper pau kmat manga hakabaraki kan yamju daga jishat hamban im kat kum gadustur baro jongki kpa taman jonga Henry ubleyu la ibet ban penkerpang yanga nadu ompat kha yanga bat ula khot yanga daga jingai jongu ula jiet ban penpau yalau kun hanga kenang bangad yang habdeng ki gentle ya ka kubol baba syapang jongu markum ta klam da yakmir jingot na kibriu ni dagalet sa Jerusalem panya kendu ikitu ki balalong apostol shwayanga alalet bak sa Arabia nang ta ngalawan phaya di sa Damascus lais nam hadin kata ngalalet sa Jerusalem panyo jangtep na Petrus bat ngalasa bat u khatsan singi amsyam ya kendu ya kinu kinu ki baipat ki apostol laitang yo Jacob upara jongtrai ngasumaya khamat ublei bakata ka baro ka bangalatho kalong thik ka basisha habdin kata ngalalei rum syakithan Syria bat Silisha kipat ringet ukris kiba Judea kimpat itu khamat yanga ila shuyo sngo pateng bauta balaban ben yangi mensyua menta ulayalak ya kata kecingin kaba ula persyang bat penjat bat kumta kila yoro ya ubli nama jonga kaktiin jong trai Please no ya okay. Kasam shi spotlight kundai kana ba kras pa san kubra. Kasam shi spotlight kundai kana ba kras pa san kubra. Kami
Utrayundon Renka Bapim Kajing Pulin at the Gospel Bakuit Kat Kum Ulukas. Kabba Ujesu Udang Le Jing Le Bad Laki Sindran Ulawan Poi Ha Kawe Kashnam Bad Kawe Kakunde Kabakerteng Kamarta Kalapadiang Snubha Yavu Hala Ying Kaladon Kapara Kabakerteng Kamaria Kabalashong Hakikijat Utrai Bad Kabala Shashkord Ya Kajinikai Jamu Kamarta Kalalinga Bad Kalabun Kam E Hakaba Penkre Penkro Kunda Kalawan Bad Kala Om Ko Kenran Hato Mem Sweet New Baga Para Jonga Kalale Ino Yana Marwe Bantre Yaki Kam Kijam Onse Bakan Wan Yara Lem Yana Utrai Ula Juba Yaka Ko Marta Marta Pi Kusalai Bad Shitom Jingmut Shapam Bon Ki E Henry Tankawe Kabadon Kam Kamaria Kalaji ya kababhata ya kaba enom shimno naka ka gospel John Utrai Ko himen ko para bait ha utrai Jesus Christ. Nila yusno nagajim pule nagashiti jogo Paulus bakuit sha Ephesus. Ukran sha pang yanade. Kumno uyamad ya Jesus hagajim jo. But udang itu hangi Baulalam uburiu ubashirhem yakanyam ju badula kwa ban penyap no badlebeng yaki kristan namarba ki yam persha yakanyam ju badkela ki kai na kawai pat ke jigi kai badula yoi bun ki parajai jomu kilas tamban bun iya ka jigi kai ka batimai syapang u Jesus Christ badula kwa ban yadam ya kanyam ju Henry udang yai benteng banom ulayoma dia uji suha kajini omde na marba udan dor hapo jamu ulakala kabamut Henry na marba ubale ula ai ya kajinga ye hawu ubale ula ai ya kajinga e hawu ranka Bad ka jimpeni tu ya ujisu hawu. Ujisu ula penpau ya lade hawu. Renka bad ka jingae kaba ublay ula ay hawu. Kaba mod ko himen ko para ngidon kambal snavutu. Ni baro ngituway bankala kaba mod na ke jinglong kaba seniyo jani. Lese ngituway bangin long ke bakam shirhem haga jingae jani. Banidang trangro banlong ki barikoi ban ngidon kam ban trang ayu habang ngidon kaneka jing trang ban kala kabamut banlong ki beri ki batumai banlong ki beri ki bakam koi kae kabang ngidon kam jingaye kajomo pare nakata daw sa kawai pat ka jaka haka shiti junu shik korind ula uble ula Peni penpau hau badula pensluria wo Paulus bakul om kajinga ye jonga kalabiang yepi pimdan kampon ke baro jonga pertai pimdan kam banyo bor met Henry pidon kam ya kajinga e kajongo pare ko himen ko para
Ngidon kambans ngautu yakaneka ke tolong. Ngidon kambans ngautu yakaneka jimaya hake jingim jungi. Kaneka long ka jimaya. Won kiburu kimbas ngautu yakane. Don kiburu kikli bale nga shimenta mas pakuin mangasu. Won kiburu kikli bale nga don kamban duai mangasu. Don kiburu kikli bale nga hebal no yubalai. Don kiburu kikli yakaniam kumban pendat yakarukam. Yaki baro ki don kamban snagutu. Bale ni kam jan badotrai. Bale ni don kamban duai. Bale ni deban yubalai. Namarba. Kabalang jan badotrai. Ka jinhae ka jomobale kan stamban pendap shoin ya ka donut kamensiam chun. Kalam ka jinga e ka jomobale ngimlaban kalakalo. Kalam ka jinga e jomobale ngimlaban I ya obale. Lada obale ushayangi. Daka jinga e jomu ngilaban I. Lada menda pi baro pi I shirkam ya utrai. Pi shong hakamat ka mobile phone. Ban shimmenta ya ka mas pakui. Namarba pidon hapo jompi yakane ka jinga e kabala ai da obre kumjuru pi ya ujisu namarula penpao yalade piyo mad ya utrai let's say pimbat yohi ya ujisu margoma henry pidan yo mad ya ujisu haga jindu wai jompi haba piyus no yaka jimba tai ka tin Haba bishimenda haka jingle niyam jog ka balang Catholic. Lemba ka yukiri bakui. Pidang yoma yaw Jesu. Haba pidang yaw Jesu haka communion mensiam. Piyoma yaw Jesu. Haba pidang yaw Jesu haka med haka do bat ka snam jogu. Piyoma yaw Jesu. Kalam ka nega jinyom ma yaw Jesu. Nimla balong ginong jogu. No, o Paulus bakudo nadu ka por ula dabda ka jinga ye jomo bale nadu ka por ba ula yo ya o Jesu namarginte ha ka nindisha Damascus o Jesu ula wan markama ya o Paulus bakoi bad ula kliyo bale melebeniana kata kalong ka jinyam man bad ka jinya kendu jono Paulus bakudo Jesu Nado kata ka por ka jinga ma jinga kendo shimla kenrandi. Shisimba ni ma ya Jesu ha ka jingim shimajogi ngimla manino ya. Minda bon ki kristan ki ino ya Jesu nama kimbat yo ma Jesu. Bon ki kristan ki sno ya banduai nama kimbat yo ma ya Jesu. Ka baro ka jinduai baro ka jimpo son ek tino bole ba malla ki mas bakoi ka bangi shimmenda khate ben ya rap yengi ben yo ma ya Jesu shisin pi yo ma ya Jesu omdon kamshu ban hikayepi shisin ba pi yo ma ya Jesu omdon kamban budin yepi pensal lehi namar pins kamutu ya Jesu uba ya uba nga yo ma ngamla inoshu Pinsa, shisimba piyaman, ya kano ka jimpang kababang, pikwa banang bang shushu. Pilakwa, lana pileisha yoro, pinpan ya kataka, jai jimbang bale, pis ngautu kane kalong ka jimbang, kawakam gerpang. Haka juga dur, shisim piyaman ya Jesu, haka jingim jombi, pide ben wadno klam sange, yabuhi haka jingim. Minta bale bondi kristan, Hapadeng joni ki kelon ki pet balam ki ong is ngumia ya kabalam kadao kalau kimbat don jinga kimbat yo mari Jesu tenaga kadao hawangi poisha ka gospel ni don harmon ki kende hanto Martha bad Maria Martha kadon ha ka kamarashe kadang pen kre pen kru naga benta Jesu maka Kalayo mad na yung Jesu, hoy kalayo mad Jesu. Kasay yung Jesu. Henry, kambat penam jiliyo, iya kata ka jinyo mad Jesu hapo chaka. Haba kambat
benam jilio yang kene ke jinyo ma ad bak ke jinge do jisu kalas tamban her kelai kalas tamban batai stat ya ki kam joga pe jisu ngadon marwe ngatre marwe bandas do kenja ngas do kusalai ngas do pun kampalan pano ya kamaria menyala bale kalas tamban rung haga klejoga ya kum kita ke jimparka ke jingku sulai namar kampat yo mat ya u Jesu haga jingin hoy u Jesu shaitwan manka por haying jonga u shait shombam haying jonga lese de maka bakat ja ya u Jesu de maka bala pensai de ketika ke jajong Jesu henry kalas sakut penban ha ki jingle kam haba kampat pediang yeru hapoj kadon jingi dia Jesu hoy kadon jingi bonsi ni ki kristan nilong tik kum ka marta bale bon ke baro kalam kane ke jingi ka bajiliu te habangin don jingi ka bajiliu hapoj ni ngin kusala ipon ke baro habawan ke jimpang nginting habadon ke jing talot ni ting haba omdon mano banyarap yang bang snow salai but ni good kampana petia kamar Maria kam kusalai ye kala dia ka por ka kanda haba kala sham ha ke chacho Jesu lese kam snow dengan but kam kusalai kindia tu madu Jesu ang pet iya ka Maria kala ji dia ka babata omdon mano balaban vengno nakaya ka bakalayaman ngide ban poi syakane ka jinglong ha ka jingmane chon minta pek ko gimen ko para don bon ki beri ki vengno ki rano ya ka jingi choni don bon ki beri ke penchot no ieni don bon ki tiar bat ka jingsno ma jong ka parte ki pendu no ya ka jingi choni ya Jesu bale mon ki kon samla joni ki kerlang halindi bale mon ki long pa joni ki pet na ing bale mon ki long mi joni ki stamban wada wepa ki wanra ya ka jingja burom bale ki kon joni ki nia sno nia ban le mas sha ka jingya seng namar bale kimpat la ya Jesu kisi por kilong di kristan baba henry bonsi kilong di kinna yeo kilong di kinna yeo kilong di ramba yeo bale kimpat yoman Jesu sisimban yoman omdon mano balaban vengno ya kene ke jinyo ma di Jesu minda ka Maria kala yoman Jesu omdon mano balaban vengno ya kata ka bakayoma namar kala yi dia Jesu nadu ka todo kala yoma dia Jesu dena kata kana Paulus bakudu on ula yoma dia Jesu ba nadu ka ta por ula yoma ula loku ba kam shirkhen badula komu ya kabala pe lada pisna ba ula le sa badu Petrus katsans ni eye ula komu ya kabalan ula burang ya bakalo ban ula shong ban snap yawu namar na ka jingi dia Jesu ngilong ke bakomu ngilong ke burong ya kabala ngilong kran ben ya kabala ngilong ke bayat taliman kabala ko himan ko para ninduai na kabenta ka nega jingai benta kasmi ko Jesu pentak tingi da ka jingai penne tu ya la de hangi banginduk yo ma yeme banginduk shet ka la yeme lano ko Jesu karko kantor yaki penslen peluang ini kita baca kita kui bangin kedai ya me lano enya putra Yesus Kristus amen tongin playa ke jinge ngamnge hau bleu ma badan bor baro unang kau kebening pada kendo pada Yesus Kristus kun bapa
arway jung, utrai jung, yau bela puna umensiam bakui, yau bela Maria Desi, bela shale bein hapo Pontius Pilatus, la sanar nayo, la yang letakyo, la kiasha kibaya, asli kabalai la mipane kibaya, la kiasha bani, ushansha kapanu blame pa badon borbaro, nanda uman shakatishari kibayim bagibaya, nange provinsiam bakui, hakabalang Catholic bakui, hakajinyasila kerikui, hakajima ikipo, hakajimi pakado, hakajimim bamjikun. Amen. Kenapa Laispa Nusa? Laispa Nusa. Bagajinkinia janga berjumpi, kalong kabapriam pun au belayupa badan bor barong. Tu trai pensinya di jombi, kasiro belum terjadi, kecinta ini babalang ujung barowe. Ablay try entran, the faith the kami ikat part ime, da kajingi jangukun jame, kenapa da kabangi terwa hani kalong kajingai. Kabang menpediang kajimpen piang nagabinda ki pop juni dau Chris utrai jungim. Amen. Utrai undon rengka bat pim ko kentiu yala ki donur ko ginaimu ya utrai ublay jungim Dashisha kalam kabashom hok bat kabade kadeki jungi bat kajim penim yangi haman laka por bat kajaka banaimu yame ko kenra ko pa bakwe ko blay bat don bor bat bang Namar ha kajim you Jesus lemba jo kiangel kiang bat bening bat saraphin kia mane renka daga jinkamen ai bagi sur jamiru ni duai kiniaso daga jings ngeveri kadba ni penpana Ring la percaya, dah kau burung
dokumen ko para dapat jingrew balai tongin duai au trai kai ini pen kai ini pen klai ini kam dame pen share hem igi haga jinge pakai jingin ya bu dap ka jinga ka cuma ka jingin ka jai dashisha melong bakoi katrai katumei jom ka jingkoi barong namar katangi karpadi में pen koi pen kentang ya kini ki jing karwa jangi da ka bapha ya umen sim jame kon ka onje halo janki bakendup kilalong yeni kamme bakasna jangotrai jangi o Jesus Christ haka por bala dino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jingsha shito ula shim ya upu badaka ba aimu yame ula kedia yavu badula ai halage senran u om toshim batobam nakane pi baro namar kane kalong ka medjana ya ka bayanaiti naga benda jumpi Kagaju kerekomendaan oleh abang ulashim ya kakuri bada kabai mo biang yami ulaya ka hala ke senran uom tashim bat dina kane pi baro namar kane kalong kakuri jagasnam janga janga jutang bating mai bat bang juk ya kaben pen minaka benda jampi banaga benda ki babul ya kaben ma ikipo to le kane ban kan mau yang am kosnam bakar dor jango Christ to pen koi to pen koi pen kia to ya da ye kajing maya jong kajinge namar kata nge ke ba pen menda ya ke jingia ba ke jimi pa jung nge tarwa ame ko tra ya upo jang ke jingi badya ka kuri jang ke jim peni nge dai mu aid namar melan yu yemi ki ba big benya hakama jamme ba ben shakriya me da ka bas nge vere nge kar pa di me bangi ki ba yo benda ha ka met ba ka snam bu kris ngilong ke bela penya to le ka we da omen siyam bakoi tekan mau ko traya kabalang jumme kabala priyang hasatala ka parthe jana ya ka ha ka jingi ranka but Francis upa bakoi jani Father Hans the administrator of the diocese but bar ke lingdo but ke rinium tekan mau lemro ya ke himmen ke para shinran but kinde kibala yotia da ka bakurmen ya ke jimi pa Badia baro ke bala klad no ha ke jingis ne jome to pdian yaki shaga jing shai ka kama jome to isne ke ngi barro ngi kar pad yemi knan bareng ka pat kamari te so ti bakoi ka kami jong bale go jos bakod korin jong ke apostol bakoi o Bruno bakoi o Francis de Sales bakoi but baro ki ri ko ke bala pensna ba yame pateng la pateng ngindok long ke big when you been dale ha ke jingim bam chik but bangin
Davu lembadu badhavu kalam hamayo blayo pa badan bor haka jingela kawai jungamen siem bakui barok kaburam barka jingero junam la junam Amen. Tungin duai kumbau Jesu lagi kai ni ben duai bangin lagi kun ke bakin sai bakin lagi kun ke bakui jamu marabo kopa jangin Baham yang kelong berkurang keterangan jomne, kalwan ke imah jomne, kelong keman jomne, hak kedua umat jomne. Lain minta kejamah jomne kepala sasi, batamah yang ingin jomne, kumbang iru imah kebesi ini, berwakilan ini syarat jempenshoy, and greater polite ini mereka bersiniu. Terpelai yang ingin kerpat kau kain nak jing sini barok, nak jing pang, nak jing shitom, nak COVID-19, nak jing sport jamne, tai jing sub jing sign nak sini juni. Kerana nak jing Arab, nak jing sini jamne, ngilai barbo nak pop, bangin yo jing dah nak jing jar barok. Kadang ida ngap kemelen dia nak jing kerana bakui, baka jing wan pa jung nom penim jungi o Jesu Christ. Nama jomne kelong imah. Jomne kebor keburu, jinom na jinom. Kotrai Jesu Christ, meu bela ong hake apostol jame, ka jingsuk ngai happy, ka jingsuk janga nga ai happy. Wat be eke pop jani, Hendra ya ka jingai janga balang jame, bad ha ka jings bon jame, tai hakai ka jingsuk, bad ka jingat tali kawai katkum ga mon jame. Mame ubatim badu basansha, junom la junom. Amen. Ka jingsuk kotrai Kandon, Barabor, Rankard, but Pim, Dap Dagajing Trai, Dominion Markelia. Hakumi, ukun lamborol jungo gilai. Hakumi bakit na ka pop jungo perte. Sakito ke bala kot shaka jing kawai jungo kun lamborol. Kamet pada senam jungo Chris kendrianga shaka jing imbam juku.
Netrang yame, Bamenang pendam yang idada, jingai ejame, Bangin debiyo kindai di gipo, kindai di jing sinyo na kachingin ju. Yes na mo yame, Bamelawan ban penpang ya ladenga kane kayu kerif bakui. Yaram yang ko jisu, iki bantaram, Bankam yishir hem yame, nadu gadonyo uchani. Bangin do wan yame, Bangin duk imreka patni, bangin syok reka patni, dah keputusan yang kemat berpermai jami, kabala dak daga senam, namar ke jini jami, pen koi ini ke jisu, pen slay ini ke jisu nak kebor jami, wan syaka jimpang jami, wan syaka jing syaitan jami, wan syaka jing sosi jami. Wan syaka jing kosalai jani, wan syaka jing pun kam jani, wan menang penrem dia ke jingim jani, kenamba bindu lam ke ban koloi ban syam hak jat jame, bindu kosan yang melende silende ke jingim ke jani, ya daya ni sumari ni, ben koi ben kya yani, kenev lakan ti jame hal jani bayi 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 menda, ay bagi nang lain nage jingpan nage jing sitam, nage jing kosalai jage jingim. Pangilong ke bari bale, pangilong ke bakui, akamat jami ke jisu, tayi ni ke jisu, dan koi ni ke jisu. Hallelujah, 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 hallelujah. Ya Roy, me ko Jesu ni mane, me ko Jesu tayo ni ko Jesu. Ben koy ni ko Jesu, ay bori ni ko Jesu. Ben shirhem ni ko Jesu, daga chingi ni hallelujah, 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 hallelujah. Tong nginya duwai. Ablay try kendra. To ay bakane ka sakramen jaga jingin baken sai kan pen rem yangi daga jingin baken ta daga ba mekring yangi syaukur por baran ka upa balukol barumen sim bakoi amen ya lesuk man pen bana ya ka kubar babha jumutrai daga jingim ka jambi Yesu ya Allah. La shai ka sni buram jam ka rosary bakui bad na kermen bet di paro pinang duai man ka sni ka jing duai rosary ni pinai ai try unang pen khai ini persya ya ubah Nomor aspa sampai
Jesus Christ, Jinam La Jinam Amen.